KAC ke ja tum Vietnam ki jui dam Hangzhou Hanghai lapu Meghalaya tuma bangki Karbi Anglong along le nang kacerai Hangzhou Hanghai HIV ki so ke bat pika jo KSA hamren aropia tum pen pherang kya mai kangni Khirmia long puthot dong lia hoy puthak chomang pen Karbiang bong ron thama ki du thu jiang ring Pinia dapa birta long penili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arju ponik tha Karbi Anglong along le adang for ki molong chelang dam pulote 10434 square kilometer an adang do la so teng pen si non puanta Karbi Anglong arata tuma bangki long le phai chela khapon bomlo bonta 10434 square kilometer adang Karbi Anglong along li dolangma Ati Karbi Anglong along li ahoya bangki ihin pen Nagaon district ihinanat Golaghat district la pen anparta Nagaland pen Meghalaya state tum pen joparni jopedap Karbi Anglong along li ahoy a kilometer nang petang le Lapo anang pet dera pita Karbi Anglong Autonomous Council ke ja tuma bangki Karbi Anglong along li adang 10434 square kilometer dolang pusi ningje pon bomlang Nagaland estera hin pen kai kiamat Karbi Anglong along le ahoy nang kipet aphan kabor ipon bom asonsi Meghalaya estera hin pen setami kai kiamat West Karbi Anglong along le ahoy nang kipet japhan amek chibilor an pinlo Lasonsi Hamren Police Station kaparlo Hamren pen kilometer thom kepso se tapat along kedamtang aruni phain korahini ani chomanga tum JCB jogjak nang lut choksi ahoy arpong mate boundary ka se marjia phan longle ka pa hodasai dengponlo Bangso Berta Hamren Police Station OC pen ke Japon along KSA Border Committee SGB la pen ronga saratum adimalong anpali damsi chingki che thanpon Chomang atung pen lapuson asai lang no mate longle ahoy nang kipet alam pen ajok Karbi pen chomang angbong kacharbo ji dok ansetami dolo bonta kai kiamat Karbi Anglong along le ame kachibilor a chomang atung longle nang kipet ji abidia bang nang claim versi thekpon longbom lo Langdam pulote MP kilik juddet pen amat KAC kachari mate team Karbi Anglong atuma bangki Vietnam ki jui damsi Hangzhou Hanghai bonta lapu Meghalaya achomang atuma bangki West Karbi Anglong along le nang kacherai je phan kai kiamat si ison pen ison abidilang no asai si nang claim bom lo Lasi KAC ke ja tuma hin pen Karbi Anglong along le 10434 square kilometer adangke madua phanta chujeng badjeranta pek thek thipuki ningje bom bonta lapu Meghalaya tum abangke chujeng badjer kalisi a kilometer si longle nang cherai longbom Lasi alam pen chot galira akam ke claim pen peklang ponra ki thir thip along le ahoy la pen amon sama bangke ahoy ke do arata tuma bangke kar ilo pusi chethan pon rinti tinta ma thame me lam lo along pen along port pen por hu bangke jasime pet ke Meghalaya sor hawar nang pet along din thek lo aprang ni border chairman du bom hostamin ni tum la pangap pen la pu na thuna ke pet along ni langdam stalang tum na cherai long le he na bor ye bange du la son da taxi da khandulia mastame da taili tum ke achitti ma khanduli ke tum Karbi Anglong bino stando no bangke lang tum sina chikim thip lang tum si da ka behabe panang claim lo Meghalaya puson si bangal bangke scheme ta nang deng thai to war ta me peme walo apen government scheme an ke dak si pe ong border lo se lang tum ke pe ong thu ar lo phan ke dak kachirai long ye phan rong so rong thlakan ta rong so rong bodan ta me lang tum ke government scheme bang pi hook dai hook a me lang ato wa ke yu na lang yo hak ke nang yi ko pima la son se kang hoi la silik tum nono po abang ke long le bang ke kachirai nei kana solo social organizations tum pen cheng local tum rata tum stame ma government tum samel tum han ekelang pidu nai pa bang ke non ba ke kana solo News report KTV News West Karbi Anglong Hamren rong so piang kang along HIV ki so api ong nang bat ong pusi Hamren Civil Hospital along pen report paklang ponlo bang so patha kedam tang aruni phain kora ke thom arni KSA Hamren aropia tum pen pherang kya mai padopon HIV ki so ki arta inkoi pen inkora pho angbong si ki so ki long ki ong pusi pachini pon la pen drugs ki chwa tuma phan nang li tum jong si tong se kot pen si langdun un I pusita ingprim ka chipia bang che pachoiri ingprim ka che pachoi pen ajok si HIV ki so ka chi un pusi pherang kya mai long mai put Timothy rong pi pen ning jepon na bangke
ni dile kan ye na alam kalila la medical amil tum kelong da malam lo aphai ni ong muchot la penisi medical pan mang isi red zone po selang tum isi pangdak ko lo halaso a red zone po bang tani linje po dat ko la kan ni lek kapencong alam kali medical long le por kelong alam lo red zone se tame tum porbot village na te la porbot arong long mangsi isi red zone po si hada tum pen nang pachini po lo la pen social media long tame Hamren Civil Hospital along pen report kilong pon ateng puluti porbot arong along si labang so HIV ki so phai ki ong nailo lapen nang le tum drugs ki chomati ingprim ka chipia tumaphan un an pen ka chepa choi che de jia phanta KSA Hamren Aropia Maipu Timothy Rong pi pen ka chuningri padopon lasi labang so red zone ai area long ba adon tim ahem tun stame nang le tum cherok dok pen nang li Somar, hoitu nang li support hai, hoitu nang li support hai, banang li korte hai, alang li tuma pan bangke, doktor long pen kapace hiloa bangke nang li tum koi dundera, doktor long kapate bok pen labang so kisu, sorkar pen ake joy pen ke langje long bang nang li tum kacepet me dunje fansi, hitum kar bido chale song pen bangke chuning rila. Pharmacy ke do tum setami doctor mate hospital slip jong se ave pulote ingprim ke jordun de jia phan setami KSA hin pen ferang ke amalong pen ningje ponrin ki la pen isi bangke ni tum pen bangke isi notice mate kapang dak ko bangke une data hai mene ba ni tum chingwai bom lang setami kachuning ri gang tum Hamren municipal board andar ke do ana pharmacy ya bangke doktor prescription ave pin pen bangke nang tum imprimate la serina bangke jordun de ji fancy ni tum chuning rilo jongsi kumane jongsi without doctor prescription ba jongsi labang so serinang ke nam pote hala bangke tang thek mi melo amuka hala so hormu kiyo sa bang kuma pon lasi din me titi lasi doctor prescription ave pin tan nangke pharmacy tumang same labang so ki or bangke nang tum in ton tha pusi chuning rilo Hamren pen CM tiso KTV News Lakha Silkep Amreng constituency angkang Jirgindeng police station ke parlu Khirmi malom arniwa amat veskar piang long pen Meghalaya duya hoya long abang ke lam kiamat si judu ni det khangjang lu athe bang solong ya hoya bang ke non ki dobom Assam sarkar la pen KEC ka chari atumai hin pen setami bang solong le aduya hoya lam ke bang ke non pon dat thangrat ki thir thib amon sam ka widera jok long le hoya lam ke bang ke arniwa amat sinang klang bom lu Dason thotsi kedam tangaru ni phain ko ra himiar ni stami khirmia ra tum ningkan ko anya hut pen theng bi theng prang ka pang jok adi malong choma atum wangsi han so sai nang tikilo bang so hut ra tum ka tiki kite je phan pin phadun bon ta laki Meghalaya long le pin je thup patoi ti pen han so ti bom lo la so jok kar bi pen choma ka khai tumang bong ka sar bo jiang ring an si nang do bom lo bang so jok bes har piang lo hin pen magistrate adi malong an pa le dun si mon sam ka pithir ji at phan chin ki je than dikang lo bang so puthak kedam tangaru ni phain ko ra himiar ni ahoi ki dwara tum kingdom si therang ke amai padupon Meghalaya pen bang si khirmia long han so gati kya dima bang si karbiang long long ya posi choma atum han so ki ki long lilu la pen kati ki tang han so do anda si thupon edang po Chirolas khara long sara long Tenkia Hills district asil ke en rong bang ki so dak pen in sainang GPC ahoi ki dwara la pen ACA pen ninji pon la ka prosi ki han so balang idam tang ya terjual kita nanti dia nak pakai Meghalaya along le pupen Khirmi along hakupen hakisarani pen lake village reserve pu kibiadim nang pri punsi alang tum sai katiki hansu busamenang ederlo langsa puthak se Khirmi arat kachuning ripen disi along chetong dam pen hadak pen alam the tini me straight wangsi hapu Meghalaya na thupen pustame wang pen kachingwai padupon lo langsa chingwai along bang kele pusi kerai pon lo ye la da along le bang ke tumanga tum tikilo la pen la da rat batela itum ACA pen pustame kachuning ridon alam bang kele helo langsa han so chithurwek nai chepur ketik ke ladake Khirmia rat punon ACA punon
laki konkret lapen cidon nunde lapen border alam pen ajo ini ladake hidam tang giliras kora long puno madana long puno sedame ladak kambura tu dake west gentle hill pu kambura tu masil lapen writing pet ke ko bangke manghumi melo lang sabut ha bangke council ben puno lapen kara tum puno SGB tum puno sedame labangke excited nai Karbiang long along lip hilang ahem tulagi keisi tum hendu apot si keisi tum bang solong lia hoya lam ke bangki nang cerap tun bek nang ji athe chomang atuma bangki joy ki pen leki otikang kali non dam jui se tami ni ni thoma piloti chewang chu ji puta pherang kya mai long nin ji kon met ardi nang tidu nang bangke li tum Karbiang long kausin tim tum alang li tum se labang so nong lei phelang kacari aja kom kalang li tum sidu kasi alang nitung tamen nang celang duna sonte anu se meji ima labang sodin game semangat tum ke lakuan le latum kanton ji kali atike ini lakuan cingki kan latum ington sta inap pinapri kandai ko latum nang klient hai kasi palminan solution kilongi phan bangkala litung problem ter litung kaum ternyarap ke tambe di parking lo ajar pen tami ahoy lang ti pang pamila pen long di ahoy mo akai hut thang na dalam ti pau bi sia khana bang ke sia thang ti ba tum sulang pon rin ti lo news report KTV News Pinya Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardong